mbifurije wa mbere mwiza cyane kandi mbaye ikaze kuri Rugimana Talk Sport. Reka dutangire amakuru yacu muri La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikinyamakuru rero kikakigarutse ku ikipe ya Mirase ubu ngubu iyoboye amanota 5 irusha ikipe ya kabiri nyuma gutsinda ikipe ya Fiorentina ibitego 2-2. Frankes ndetse na Romagnoli akarere waje guterekamo ibyo bitego bibiri. Ikinyamakuru kinatubwira ko Gigi Donnarumma yagize match nziza cyane mu by'ukuri mu gihe ikipe rero ya Fiorentina iri kugenda isubira inyuma cyane kabisa, ntago iri kwitwara neza cyane. Anako kandi ikinyamakuru kinasoza inkuru kitubwira yuko rero Mirase yongeye kuyobora urutonde rwa shampiyona. Ibi bintu byaherukaga kera cyane kabisa, rero hari hashize imyaka 9 Mirase itajya imbere ku rutonde rwa shampiyona ngibiyoboye kuri difference y'aya manota. Quotidiano Sportivo nayo ikagaruka rero ivuga ko Zlatan Ibrahimovic nubwo adahari ariko Mirase iyoboye n'amanota 5 ku ikipe ya kabiri nyuma kwitwara neza cyane yatsinze igitego 2-2 ikipe ya Fiorentina. Hanyuma La Gazzetta dello Sport igarutsemo kandi ikabitwereka ngaha Napoli yitwaye neza cyane itsinze ikipe ya Roma ibitego 4-0, ariko icyananze inkuru hangaha kabisa akaba rero ari igitego cya mbere cya Lorenzo Insigne yatsinze cya Kufra, hanyuma ahita rero agitura Maradona kabisa. Ibindi bitego rero byakurikiyeho byari kwidagadura kwa Fabian Ruiz, Dries Mertens ndetse na Politano rero bateretsemo ibyo bitego byose. Corriere dello Sport rero nayo igahita igaruka ngaha kuri uyu mugabo bita Lorenzo Insigne, akaba rero iki gitego yagituye Maradona, ari nako kandi yahise rero anatura iyi ntsinzi yose kabisa umuryango wa Maradona nyuma y'iyi match. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, Metro ikabivuga ati Cavani ibi nibyo bye kabisa. Edson Cavani rero akarafashije Man United ku munsi w'ejo gutsinda ibitego 3 kabisa, atsinda ibitego 2 atanga n'umupira wavuyemo igitego cya Bruno Fernandes, anako ikipe ya Southampton yari yabanje ibitego 2 ariko byanangiye bayirangije bayisoje kabisa biteretsemo ibitego 3 rero bari batangiriwe na Bednarek ndetse na Kufranza cyane James Ward-Prowse, ariko ntacyo byabamariye barangije batsinzwe. Demel ikaba rero yasigaruka ku magambo ya Ole Gunnar Solskjaer akavuga ati afite kabisa ukuntu arenze Andy Cole ndetse nanjye, ubwo maravuga Edson Cavani ngarenze Ole ngo na Andy Cole. Anako kandi uyu mugabo rero yabaye umukinnyi wa mbere kuva muri 99 ubashije kuza asimbuye akagira uruhare rw'ibitego 3. Ubundi ibi bintu byaherukaga muri 99 ubwo bahuraga n'ikipe ya Nottingham Forest, hanyuma Ole Gunnar Solskjaer agatsinda ibitego 4 aje asimbuye Cavani rero we yagize uruhare rw'ibitego 3 tayari. The Sun ikaba kandi igaruka rero ku ikipe ya Chelsea yanganyije na Tottenham Hotspur, bakaba barayibanganyije ubusa ku busa kabisa, ariko Tottenham Hotspur ikinyamakuru kituga ko bakiyoboye. Akaba rero ikinyamakuru kitubaza hangaha ngo ninde wa bettinga ko Mourinho yasubiza igikombe cya champion ikipe ya Tottenham Hotspur heruka mu myaka 60. Iyi rero Tottenham Hotspur no gutanga ibimenyetso byiza cyane kabisa kuva Premier League rero yaza muri 92 version. Tottenham yari itarakora ibi bintu kabisa, imikino 5 ya mbere ya shampiyona ikaba itaratsindwa, ifite amanota 13 kabisa ku mikino yo hanze away, not home ibiki byose away, imikino 5 yo hanze Tottenham imeze neza cyane kabisa ntiratsindwa, ifite amanota 13, yatakaje amanota 2 ku ikipe ya Chelsea banganyije gusa. Ikipe iratanga ibimenyetso ko imeze neza cyane iyi season. The Sun ikabagarutse kandi ku ikipe ya Arsenal rero yatsinzwe n'ikipe ya Wolves ibitego 2-1, akari igitego cya Gabriel Magalhaes, ariko Pedro Neto ndetse na Podence watsinze igitego cyiza cyane nagaraguye defense, akaba rero 2-1 nyuma y'imyaka 41 ikipe ya Wolves ikabasha gutsinda ikipe ya Arsenal. Ariko kandi ikipe ya Arsenal ubu ngubu tuvugana ifite amanota 13 ku rutonde rwa shampiyona muri match 10, ikaba rero imaze kugira intangiriro mbi cyane kabisa, ibintu yaberekwaga muri 81 muri 82 kabisa yakorasinze nabi cyane ikipe ya Arsenal. Ariko kandi ikindi cyane nzi match rero ni Jimenez waje kugongana na David Luiz bagwa hasi kabisa barakomereka mu buryo bukomeye cyane. Ikinyamakuru The Sun hangaha kivuga ati Neorere kabisa uyu mugabo yaraye mu bitaro, hanyuma Demira nayo ibigaruka inamwihanganisha cyane mugira rero mera neza cyane vuba kabisa Jimenez. Akaba rero ikinyamakuru Demira icyo kibaza ati kuki uyu mugabo David Luiz bamugumishije mu kibuga kandi yari yamaze gukomereka tayari. DML ikaba kandi igaruka hanga rero kuri izi juru neza arangiye kabisa rero game 8 zakimwe muri iyi weekend. Peter Crouch hanga rero akaba twereka ngo abakinyi 11 be b'iki cyumweru kabisa, ariko ikintu cyatunguranye nuko natashyizemo Podence kandi itwaye neza cyane kuri match ya Arsenal. Akaba rero yagarutse anaterekamo Kevin De Bruyne muri iyi weekend akaratangaga assist, akaba rero yaragize assist 71 kuva yatangira mu ikipe ya Chelsea mu mwaka 2013 muri Premier League. Amaze gutanga assist rero 71 ararusha 8 undi wese waba mukurikiye kuva aho yatangiriye. Peter Crouch rero tureba abakinyi 11 be, akaba mwizamu yashyizemo Johnston muzamu rero w'ikipe ya West Bromwich Albion, hanyuma mutima defense yashyizemo Johnston ndetse na Cooper w'ikipe ya captain w'ikipe ya Leeds. Urando rumwe rw'imoso akaba ari Teres, urando rw'iburyo umusore Ayling, hagati mu kibuga Kevin De Bruyne, Phillips ndetse na Tanguy Ndombele. Uruhande rumwe Mahrez watsinze hat-trick, urundi ruhande runyina Joelinton watsinze igitego nawe kuri match ya Newcastle, hanyuma na
Edinson Cavani wakubise double anatanga na assist ejo bundi muri weekend kabisa. Ariko ngiye umwanya wa Joeton naterekaho Podence wana Podence yarameze neza cyane kabisa kuri iyi match yo kuri uyu mugoroba bakina n'ikipe Arsenal. The Sun ikaba kandi inagaruka nga rero itubwira kuri uyu Jetsons bashyizemo ahangaha kabisa. Pep Guardiola akaba yishimye cyane ko uyu musore yatangiye kugaruka kuri forme zo ku rwego rwo hejuru cyane, akaba rero ari gutera match ze z'ubuzima kabisa, game ebyiri perfect kabisa, nta kosa na rimwe akora. Rero Stones akaba ahagaze neza cyane, rero yatangiye kugenda agaruka mu bihe bye nyuma yuko yisabiye Pep Guardiola yuko yamugarura mu ikipe ya Man City akamuha chance y'uyu mwaka. Daimel ikaba ituzanira inkuru hangaha rero yahereye kuri uyu mugoroba nyuma yuko bari bamaze gutsinda ibitego 3-2 ikipe ya Southampton. Edinson Cavani akaba yagiye kuri social media hanyuma yandikamo amagambo arangiye ashyiramo ijambo negrito kabisa, ibintu by'abanegere ibi ni ijambo rijyanye n'iby'ubwirabura kabisa, abongereza baryanga kubi cyane. Iri jambo rero Cavani iwabo muri Zaire ngo bivuga ngo umuntu ufite imisatsi y'umukara, ngo bivuga ngo umuntu ngo w'umwirabura nyine ebana ariko umutwenga mugira gute, akaba rero yarabyanditse mu gitabo cye kabisa avuga ko rero ntacyo bitwaye. N'ubundi mu Faransa yigeze kurikoresha ijambo ariko birangira baje gusanga ari joke bisanzwe baramwihorera nk'uko yabishyize mu gitabo cye, ariko mu Bwongereza ibintu ntabwo bajya babitorera. Akaba rero ashobora guhanwa match 3 ari hanze, ubwo nicyo gihano cyoroshye kuko ubundi nyuma y'ibyabaye kuri Bernardo Silva murabyibukana, Dele Alli amurika afata umuntu kuri Snapchat agashyiraho akavuga ngo coronavirus n'ibiki byose asa nk'uwuzana ibintu byo gutesha umuntu agaciro yerekana umushinwa. Hanyuma murabizi bya Bernardo Silva na Benjamin Mendy posting agashyiraho akantu k'agatuni kirabura, bina bintu babikoraga bo bameze nk'abakina, byarangiye babahanye. FA yahise yongera ivugurura itegeko ishyiraho yuko umuntu uzongera gukora ikintu nk'iki ngiki ni hagati ya match 6 na 12. So Cavani rero igihano cyoroshye kishoboka na 3, ariko probably ashobora kurya hagati ya 6 na 12. Ni ibintu byo kurikirana cyane rero cy'amakuru DML kinatwereka ngaho abantu bagiye bahanwa kubera ibyo bintu byo gukoresha akajambo gato cyane kironda ruhu. Yigeze kwita negro akaba Suarez yabyise Evra mu 2011 banganya kimwe kuri kimwe iyo match ya Man United na Liverpool. Akaba rero byanarangiye bamukubise match 8 bamuca amande y'ibihumbi 40 by'amapound. John Terry yabikoze mu 2012 yita muri public Anthony Ferdinand hariya ibintu by'ironda ruhu n'ibiki byose bamukubise match enye murabyibuka. Bernardo Silva ejo bundi yakoze amajaba posting agakatuni k'umukara cyane murabyibuka, aferi ya ye na Benjamin Mendy bakina kuri social media bamukubise match imwe bamuca 50,000. So urabona ko ari ibintu byo kwitondera mu gihugu cy'Ubwongereza. Cavani rero bishobora kuba biri mu mukoreho kabisa ibi bintu yakoze. Daimel kandi tukirimo ikaba itubwira ko ikipe ya Newcastle rero ikaba yaratsinze ibitego 2 ku busa ikipe ya Palace, ariko ntago ari inkuru twozanye hangaho, ubwo akaba iki kinyamakuru kitubwira ko nyuma y'iyi match babatestinze, akaba rero abo bagabo mu ba Newcastle muri staff yabo n'ikipe basanze harimo abantu 5 banduye, harimo abakinnyi 2 ndetse n'abantu 3 muri staff. Akaba rero bivuga ko covid hashobora kuba umukinnyi wayikuye mu ikipe y'igihugu akaba yarayizanye mu ikipe ya Newcastle. Ubu tuvugana bafite ubwoba bwinshi cyane kwa gatanu bafite match na Aston Villa, ariko bagomba gutegereza mbere y'imyitozo ngo baraza kumenya ibisubizo bindi rero bigende bizamuka, hanyuma ubwo turaza kumenya Newcastle uburyo ihagaze kabisa na covid imbere nabi cyane. Twekize mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport cyo kiratuzana ngaha Lionel Messi rero ku munsi w'ejo batsinaga ikipe ya Osasuna ibitego 4 ku busa. Messi rero akayatsinze igitego cya 4 hanyuma ahita gitura Maradona yari yambariyemo imbere umupira w'ikipe ya Newell Old Boys, akaba rero yarahise agira gute ayikuramo umupira we awutereka hasi, hanyuma asigarana uyu nguyu yazamura amaboko hejuru mu kirere rero aserebra nka Maradona uko yabikoraga rero akiri mu gihugu cya Argentine mu ikipe ya Newell Old Boys. Akaba kandi ikinyamakuru Mundo Deportivo nacyo cyagarutse rero cyo cyandika ngo amena nyuma y'igitego cya 4 rero nyuma y'icyaha cyatsinzwe na Braithwaite, Antoine Griezmann ndetse na Coutinho, akaba rero baraje kuba batsinda ibitego 4 ku busa, ariko igitego cya 4 cya Messi afunga ari waje no kugitura Maradona. Hanyuma Arsenal nabyo yanagarutseho rero ngo mu izina rya nimero 10 kabisa, akaba rero berekana hangaha Messi wa celebrate gutya rero arimo guha icyubahiro Diego Maradona. Ari nako kandi ikinyamakuru kinatubwira Arsenal yuko hanavunikiyemo Clement Lenglet muri iyi match ya Osasuna yatsinzwe ibitego 4 ku busa na Barcelona. Marca ikagaruka hangaha itubwira yuko Messi na nimero 10 kabisa aho icyubahiro rero Diego Maradona kabisa yambaye ijezi bana ni hatari cyane, harimo n'abantu bavuga ati yamahayayo amamaje kabisa mu buryo bukomeye cyane. Ikinyamakuru Marca hangaha kandi kikagaruka rero ku mvune z'ikipe ya Madrid imaze kugira abakinnyi 22 bamaze kuvunika, no kuvuga ngo abakinnyi 22 ariko harimo abagiye bagaruka mu mvune, no kuvuga ngo ubundi n'abakinnyi 17 bagize imvune 22.
akaba rero ikinyamakuru kivuga kiti kabisa ntago byoroshye, hakarimo rero abakinnyi bamaze igihe kirekire cyane badakinana hagati yabo cyangwa se umwe akaza abandi bakaba bagiye. Ni ukuvuga ngo hashize iminsi 44 Fede Valverde, Odegaard ndetse na Casemiro umwe yatestinze positive, undi yavunitse, undi ari hanze, undi yagarutse. Ni ukuvuga ngo ntibaragaruka nk'abamediateri ngo bicarane mu ikipe ari bamwe. Hashize iminsi 44. Hakaza atake yabo Jovic, Mariano na Benzema, hashize iminsi 86 aba bakinnyi badashobora guhurira kuri mu myitozo hamwe ngo bakinane kabisa bategure match. Reka da umwe bayaje undi akaba yagiye, undi akaba yaje undi yarwaye covid, undi yaje. Ni ibibazo bikomeye cyane rero mu ikipe ya Madrid. Nacho Militao ndetse na Ramos bamaze iminsi 98 badakinana hagati yabo. Militao araza, Ramos akaba aragiye, Ramos yaza, Nacho akaba arwaye covid. Numva kari hatari cyane. Reka rero dusoreze hano mu kinyamakuru cyitwa Sud Quotidien cyo mu gihugu cya Senegal. Rero kikaba kigaruka ku rupfu rw'uyu mugabo kabisa umwinternational kabisa umunyasenegal witabye Imana rero watuvuyemo, akaba watsindiye igitego mu 2002 cyafungura igikombe cy'isi cyo gihe, akitwa Pape Bouba Diop. Rero akaba yamaze gukina match ya nyuma mugani nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Rero akaba yitabye Imana kabisa kubera ikibazo ebana cy'ibintu ngo by'urutirigongo ngo ruhura n'ubwonko, ibintu nk'ibyo ibyo abana bakinnyi nabo ibibazo bagira ibibazo be batangiye gukura kabisa. Ariko uyu mugabo yarafite imyaka mikeya cyane disi. Pape Bouba Diop rero tumwihanganisha cyane kabisa, n'aba mu muryango we n'abamukunze cyane n'abafana ba Senegal birumvikana, nta kundi aruhukire mu mahoro. Ibihe byiza cyane rezami.